da je taj dio intervjua ostalo se nalazi u knjigi, nisu to nekih 70 stranica. Ostalo je jedna kronologija njegovog života od trenutka kada on kao 21-godišnji student 3. godine Pravnog fakulteta u Sarajevu vodi studentske demonstracije juna 1968. do proljeća 2018. dakle 50 godina kasnije kao profesor emeritus sa jedne manifestacije u Narodnom pozorištu u Staru prelazi šetnjom do devastiranog partizanskog groblja. Dakle, u tom razgovoru studenta i profesora emeritusa stao jedan veliki život, politički, javni, intelektualni, zapravo ova knjiga govori o tome. Koliko je zapravo profesor Beko bio značajna ličnost i koliko je bilo teško tu sve sažeti? Pa, ja mislim da je bio značajna ličnost, ne samo Sarajeva, nego i šire. To pokazuje ova knjiga i ja sam se, moram priznati, iznenadio i začudio kad sam pregledao te njegove intervjue, razgovore i tekstove koje je pisao, koje je objavljivao, da je to jedna konzistentna, javna ličnost u životu Bosne i Hercegovine, koji je između ostalo ima nekoliko ličnosti. Dakle, ja sam naglasio dvije. To je čovjek koji je već prije 40 godina pisao Ustav u kojem je Bosna i Hercegovina država građana koja živi. To je bilo za sve daleka i usamljena tema. I druga stvar, on je bio čovjek koji je strastno vjerovao da se mora reagirati na javne izazove, političke, intelektualne, moralne, i on je to dosljedno radio 50 godina, govorio. Na neki način ova knjiga ja se nadam da će tako biti, nikad ne znam čovjeka koja je sudno bilo, ali se nadam da će ga ova knjiga ponovno vratiti u javni život.